Me did Isaac Jumpo, but you have the great sample and bring 1 man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namenso, may I'm more fire. Funny ashe for me, ma obibia akwa ba de batuma GH anyday. When you about some for mercy call na me de ensem a agitren e etakuleti o man mu eba beso mu na ni tue mu a yendinja eye den a aka for this near the election yi asihye so na therefore ama eye amanyoku no chese omuni na wani abrepa na saying them video bi be circulate a video no na NDC just supporters omo jire mo de bono hafo just one more kesi MPP for say so mu bi abani mu ane owo kra no mu na duaboni de utimu say kotia supporters bi a wa Ghana wo we against NDC wo be try be fakoti kwansu bia say wo be dudumedie bi na beto anamo bi ama odi ewiemu sene ebe ya ba no be kwete NDC de na gie abono emu api papa na tie for say NDC for nkwa no mani abre ba say wo mo kesi no na che say Ghana for eni abro mo so pa say sa na ye supporters ni bi ye no no kra no mo say yo mo ba and almost some chances of winning na tie for share any brave so jo bi eni abre. Yeah, cousin, so Honorable Kennedy Japua, member of parliament for Asim Central constituency, one so Eden Sembi Abba Betu Janeti for some years so when they say a catch them. What part let's say one when any abrise, quarry, just any abre ma NDC for being your margin say about 2 years, as a 4 days near decision so no, Omubewi. As answer Kumasa Bontin so. On him hideout NDC for no one would do dwumedi ano mugu pa na se akoba se one mo ebe faculty kwan so se ne NDC for no so bodua se MPP for faculty kwan so no se na honorable so dia betu ya se okoba faculty kwan so mo be wie mu dia ono waye ready pa de ama NDC for na ne okaka wo kra eku Ghana for kra ne se wasi ni tuo mienu a wo no wa license na che say or permitted to use it for defense anytime. It is a say MPP for no sorry mu fanche me NDC for no yo margin so mu be vie mu sakasaka yo bi on wa ready say wo be shoot to say rainbow it for say Honorable Kennedy Japan dia babetuja say wo be kum papa ekono tuo pa na ne mu netefo ensem we ama Ghana for abo age so ebi mu say wo member of parliament Ghana for ya show say wo timi ka say na say wo promote violence na ebi mu so say NDC for no so mbebo odua no ene de ni brenko a adan na mu mpanifo a che say ye hwemo eni timemufo nyina ni da mo so na ese mo ne ya mo ye mo anga sapo no mo ye desperate mo fa mo akwan enhye onyame nsaye na omo susu se nia wo mo nim se no kore kwa so ne se se wo wonto bi kwa nka wo be hia sanka ye party 2 ya manyoku 2 yi wo mo de wo mo nsembetu nyame anim na wo mo nyame akokopa no de amom na wati ne hene say member bi sorry a wo say wo be no betumi aye bia say ne be ya ne party be wi ni na MPP so sorry na wo kansem say den ya obe no be bia ma ne party e wi ni na dodo na so say dem bi sa ne ye no mo ye ne de wo mo de impression mo nsem na wo mo de tuition mo nsem mo e be ye mo say surprise wo mo te wa na che say o mo tumi ni o ma won na pim na aba no akọ etia wo na therefore Monshes near Honorable Kennedy Japan, Monshe near Honorable Kennedy Japan, the better drag. Now, Monshe NDC for and soon near supporters Nibia, one more copy of Wabana for region. Soon near 1 more year. About to a bequate yawom, and now some more castle with the abetuja. And now my dream chila so mo yi ne dinu suni wo ban no ebema atanishi omo image ana say enu mo beboa wom ama other parties no
ebe prevent omo say omo be wia eye abanim na etefo na Ghana hankasa yenya free and fair election da send the city bi abigidi say wo adwenkyere bi awo kafa eye honorable Kennedy Japan na adwenkyere body aba betu dwan na motu a wono wo pese wotu no mu be hia se repem no betu your comment section wo the amai na before medim mensem no ebe keka akọ na bieye no yembo nre weti etiefo moma yen show se ekoba se party mienu wei de nsem se betu dwa na Ghana fuodwa se na dodo na kire mo adwen na abatu no ebe kwa amawan ene yegu mana ana say Convention People's Party ana emudie National Democratic Congress ana etiefo emumudie because e see ade ase aprapre na adoso MPP ni NDC muntigana fo bi so mo oma bre enti ebe ye kura sa afofo tu no wo moyi wo mu de si nchen na wo mo kwa akoto ama party foforo dem no na Ghana fire kiro say the party si amabubo di mo hwa one the next say Ghana for de wo mo re be hyemu na dodo na asusu say egum ebi say egum de one congregation wada no eye wayo sofo ni no Ghana for dodo na ebetu anamo ato de amanete for yampa and now say dodo na still say NDC for bi any MPP for bi akan sem bia eyeti memufo na mpe no still wo mo bekọ so atu omaba de ama amanjoku yi se ne tie bia koso defo adwen kire eto wo se na misika no na afen so share na like se ne be promote too much channel yi enanso emunia ba mesika na dinkita wi ebe some subscribe so se na di jumedie bia to ma so musa ebe tumi akabi aha ena me mama me kwana me di mo sidase ne ye be san ehia makawa the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nye ne bone pa ne kase epe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe ne subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura